Jedno pitanje iz otkrivenja iz drugog i trećeg poglavlja. Koje se riječi spominju u svim crkvama? Molim? Nije baš. Nemojte gledati u mene, jer na mom čelu ne piše. Bacite letimično pogled na drugo i treće poglavlje, onako brzinski, 10 sekundi vam dajem da pogledate koje se riječi nalaze u gotovo... Molim? Dobro, to je tehnički više, onako... Eno gore piše. Tamo je. Dakle, imate riječ pobjednik, je li tako? Sad kad se završi propoved, neću ostaviti, sad kad se završi propoved, kad dođete doma, posle ručka, onda uzmite malo pa pogledate drugo i treće poglavlje, pa onda vidite zapravo da se u svakoj crkvi spominje pobjeda, odnosno pobjednik, i spominje se znam. Je li tako? Sestra Božidarka klima glavom, je li da? Jel piše? Znači, ne govorim nikakve apokrife odavde. Znači, za svaku crkvu Krist kaže znam. Znam tvoja djela, znam ovo, znam ono, i tako dalje, i tako dalje. I ja kada sam letimično prolazio kroz drugo i kroz treće poglavlje i analizirao zapravo, onda vidite zapravo da je to nešto što se ponavlja. Dakle, imate onu dijagnozu, je li tako? Svaka crkva ima svoju dijagnozu. Imam taj problem, na tebe znam to, i onda imate u drugom dijelu, dakle imate samo dva dijela, imate dijagnozu i imate lijek koji Bog daje za tu crkvu. I ovo su zapravo sve točni odgovori koje ste vi rekli, dakle, ali to su tehničke više stvari koje mogu i ne moraju da budu, ali ono što je zapravo za mene bilo osobno kada sam čitao, to je zapravo to da za svaku crkvu Krist kaže znam. Šta to nama govori? To znači da Krist jako dobro poznaje riječku crkvu. Kada bi bila neka poslanica Riječanima, najvjerojatnije bi počela sa tim znam tvoju muku, znam tvoj problem i tvoja djela, točno. I onda sada da pređemo na individualnu razinu. Marijane, znam tvoje probleme, Norberte, znam tvoje sumnje, Gospodična Pranjić, znam i tvoje misli. Znam kroz šta prolaziš. Ne treba niko da mi govori, znam. Kroz šta prolazi brat Puđa, kroz šta prolazi sestra Ranka, šta ona misli u svojoj glavi, sa kakvim se ona pitanjima muči u svom životu. Dakle, to je za mene kada sam onako površno samo, ja nikada se znam da je brat Bistorović imao sa nama čitav serijal zapravo o crkvama i tako da je toga se sjećam, bilo je prije nekoliko godina. Dakle, ali kada uzmete i kada pogledate, kaže znam. Dakle, za svako razdoblje Krist kaže ja znam. Ne moraš meni govoriti, jer mi je poznato. I da sada krenemo od druge knjige Mojsijeve, pa ćemo prolaziti nekoliko događaja, nekoliko različitih razdoblja, da zapravo budemo u duhu ovog naslova propovedi Bog zna. Dakle, izlazak ili druga knjiga Mojsijeva, drugo poglavlje. Dakle, druga knjiga Mojsijeva, drugo poglavlje, sve je pod brojem 2, druga Mojsijeva, drugo poglavlje, stih opet 23, 24.
Posle mnogo vremena, dakle ovo govori narator, posle mnogo vremena umre egipatski car, Izraelci su stenjali pod ropstvom, ipak iz ropstva se njihov vapaj uzdigao do Boga. I onda 24. stih u duhu naše propovjedi, Gospod je šta? Gospod je čuo njihove uzdisaje, setio se svoga saveza sa Avrahamom, Isakom i Jakovom, Bog je pogledao na Izraelce i prepoznao ih. 3. poglavlje, od 7. do 9. stiha, Gospod mu reče, uistinu sam video nevolje moga naroda u Egiptu i čuo njegov vapaj zbog njegovih tlačitelja. Poznate su mi njegove muke. Zato sam sišao da ga izbavim iz ruku egipatskih, te da ih odvedim iz egipatske zemlje u dobru i prostranu zemlju, zemlju koja teku med i mleko, u zemlju Hananaca, Hetita, Morejaca, Farežana, Evejaca, Jevusejaca, i sad je vapaj Izraeljaca došao k meni i lično sam video kako ih Egipćani tlače. Desetljećima se Božji narod nalazi u ropstvu. I možemo samo zamisliti koliko razmišljanja njihovih, koliko molitava, koliko jecaja, koliko puta su pogled usmjerili ka nebu i pitali se kad li će konačno Bog intervenirati. Koliko ćemo još morati da doživljavamo različite vrste poniženja. Doživljavali su najprije etničko poniženje, kao narod. Ali možda gore od tog etničkog poniženja je duhovno poniženje. Jer naime, u to vrijeme, dakle, u dobrom dijelu Starog Zavjeta je bilo vjerovanje da onaj narod koji dozvoli da bude potčinjen ima nekakvog Boga koji nije baš toliko jak i moćan. A da onaj narod koji je potčinio, njegov Bog je moćan. On je silan. Jer da vi imate možda nekog boljeg i jačeg Boga, onda bi bila drugačija situacija. Ovako, vaš Bog je nekakav lokalni Bog, tako, predsjednik općine, recimo. Nije premijer, naš Bog je premijer. I logično je po toj hijerarhiji da će predsjednik općine slušati i premijera. To je logično. I nakon bjegstva iz Egipta, Bog bjegunca uzima za protagonistu. Onoga koji je pokušao da iza sebe ostavi Egipat, Bog mu kaže, ne, tebe treba. Nisi ti još završio sa Egiptom. Još ćeš ti da se naslušaš i nagledaš one atmosfere, one klime gdje si nekada boravio. Zapazimo te glagole, video sam nevolju, čuo sam vapaj, poznate su mi muke, vapaj je došao k meni, lično sam video sam šta se čini u Egiptu. I onda pogledajmo u 3. poglavlju 16. stih gde kaže ovako, idi okupi izraelske starešine, pa im reci, Gospod Bog, otaca vaših Bog, Abrahamov, Isakov i Jakovljev mi se ukazao i rekao mi, posetio sam vas i video šta vam se čini u Egiptu. Preskačemo 17. i 18. i kaže, ipak, ja znam. Pazite koliko puta ovo poglavlju Bog kaže, ja znam. Drugim riječima, ne moraš mi, Mojsije, ništa govoriti. Ti si tu tek neko vrijeme zapravo i ti ne znaš zapravo koliko tvoj narod, a i moj narod pati pod egipatskom vlašću. Ipak ja znam da egipatski car neće dati da odete ako ga ne natera. Šta? Šta piše u tekstu? Šta piše u tekstu? Ako ga ne natera? Istina? Moćna ruka. Dakle, ja znam. Neće ti će tako ono kao,
mi bismo da izađemo, nema problema, evo izvolite. Jel vam nešto treba za put, da vam spakujemo, lunch pakete? Ne, neće to ići tako lako. Dakle, pazite ovdje kaže, ako ga ne natera moćna ruka. Mojsije, ja znam da je Egipat moćan i njegova ruka je moćnija od vaše, ali moja ruka je moćnija od njegove ruke. Dakle, imate s jedne strane egipatsku ruku, ako pod rukom podrazumijevamo moć, autoritet, silu, vlast, tiraniju, jurisdikciju, šta god. Bog kaže, moja ruka je ipak iznad njegove ruke. Ili što bi rekao naš narod, i nad popom ima pop. Ali tu se pojavi još jedna ruka. Čija ruka je treća? Evo teksta, to je 21. stih. Još ću učiniti da se Egipćani odobrovolje prema ovom narodu, pa kad pođete nećete otići kakvih ruku? Praznih ruku. Dakle, imamo egipatsku ruku, ruku faraona, njegove klike, njegovih ministara, vojnih i svih ostalih. Imamo Božju ruku koja neće dati da ta ruka koja je bila siromašna, ta težačka ruka, ruka koja je cijeli život radila, gradila piramide i ko zna šta sve još, da ode bez dara. 3 ruke se spominju ovdje. Jedna je egipatska ruka, druga je Božja ruka i treća je ruka Božjeg izabranog naroda. Poruka za vas i za mene, nije ovo kraj. Kakve god ruke bile na ovoj zemlji, od lokalnih moćnika, od predsjednika države, od premijera, od prvog čovjeka Bijele kuće, od onog u Kremlju, od onog ovdje, od onog ondje, od onog koji stoluje u Rimu, postoji ruka iznad svih njihovih ruku. To je jedna od misli koje moramo odavde ponijeti kad budemo izlazili. Naše ruke su nemoćne, tvoje i moje, ali jedna ruka je moćnija od svih drugih ruku. Je li tako? Jedna ruka je ispisala onu zlokobnu poruku paganskom vladaru mene, mene, tekel u farsin. Ta ruka. I nijedno Božje djelovanje prije ovog kojeg čitamo u 2. Mojsijevoj se ne može porediti sa izlaskom. Dakle, naime, kad mi gledamo kako je Bog djelovao od stvaranja svijeta, mi vidimo Božje djelovanje recimo u Sodomi i u Gomori, je li tako? To je Božje djelovanje. Međutim, ono je nekako na jednom samom kraju, nije to nekakvo globalno i univerzalno. Potop je bio nešto što je bilo globalno, univerzalno, sveopće i tako dalje. I onda negdje kad se to završi, kad se te dvije vrlo drastične jake epizode završe, onda mi gledamo individualno Božje otkrivenje u Abrahamovom životu, u Izakovom, u Jakovljevom i tako dalje. Ali to je nekako na nekakvoj personalnoj razini. Ovdje Bog prvi put staje za jedan cijeli narod. I kaže, ovaj narod je moj. Faraone, on više nije tvoj narod. I kako ide ona izreka, možeš da radiš šta god hoćeš, ali ne i dokle hoćeš. Dakle, postoji linija koju Bog povlači za svakog ovozemaljskog monarha i da kaže, game over. Ili u prijevodu, kraj igre. U periodu sudaca Božji narod je često vapio ka Bogu i sad mi nemamo vremena da idemo kroz taj dio
i onda im Bog daje sudce i onda sudci nešto pokušavaju da urade i urade nešto dobro i onda narod opet počinje da pada i tako ide oscilacija gore, dole. Oni opet vape, Bog šalje suca, onda oni opet zapadaju u grijeh, onda opet vape, Bog opet čuje i Bog zna njihove muke i probleme i opet šalje i tako ide klackalica duhovna, gore, dole. Sljedeći tekst čitamo u drugoj Kraljevima ili druga Carevima, 19. poglavlje, 16., 20. i 27. stih, dakle druga Kraljevima, 19. poglavlje, 16., 20. i 27. i onda ćemo posle toga 20. poglavlje, 5. stih. Prigni uho svoje, Gospode, i počuj, otvori oči svoje i pogledaj. Dakle, ovo je jezik koji mi koristimo. To su u teologiji zovu antropomorfizmi, dakle, pridavanje ljudskih karakteristika, ljudskih osobina Bogu. Prigni uho svoje, dakle, to je ono kad ovako neko uradi. Ne čuje dobro, pa se onda približi nekome ko malo tiho govori, tako dalje. Prigni uho svoje, otvori oči, kao da Bog ima vrijeme kada ne gleda, zatvorene su oči, pa ga mi sad pozivamo da on otvori oči. Dakle, mi to razumijemo i nikakav problem, ali prosto moramo da budemo načisto sa time. Dakle, prigni uho svoje, Gospode, i počuj, otvori oči svoje i pogledaj, čuj Senaherimove reči koje postao da se ruga Bogu živome. Rekli bismo ista meta, isto ostojanje. Samo što je tamo u drugoj Mojsijevi bio egipatski narod i egipatska sila, a ovdje je koja sila? Pitanje iz povijesti. Senaherim. Čiji je vladar? Čiji? Asirija. Tako je. Dakle, ovo je, koje stoljeće? Asirija? 8. Bravo. Tada Isaija, sin Amocov, poslao poruku Jezekiji. Govori Gospod Bog Izraeljev, čuo sam tvoju molitvu koju si mi uputio za Senaherima, asirskog cara. Čuo sam tvoju molitvu. Kako je Bog djelovao? Nagradno pitanje. Znamo li događaj kako se završava? Koji je epilog? Je se događa nekakva bitka? Da? Ne? Nemojte mi spavati, molim vas. Kako Bog djeluje? Kako je Bog odgovorio na vapaj koji su mu oni poslali? Na molitvu koju su mu oni uputili? Kako Bog djeluje? Iste noći, 35. stih 19. poglavlja, iste noći je izašao anđeo Gospodnji i pobio 185.000 u asirskom taboru, kada je narod ustao ujutru, a ono sve sami mrtvaci. 185.000 vojnika. Koliko rijeka ima stanovnika? Nešto malo manje, je li tako? Zamislite prilike da je svaki riječani naoružan i da jedno jutro se neko probudi i da vidi rijeku sravnjenu. 185.000 asirskih vojnika. Bog zna muku koju njegov narod ima sa asirskom vojskom. Oni prete, oni... 16. stih još jedan puta. Čuj, kaže Senaherimove reči koje je poslao da se ruga Bogu živome. Dakle, nevjerojatno je zapravo da svi ti monarsi i vladari su se rugali ne toliko Izraeljcima, ne toliko Božjem izabranom narodu, jer zapravo Božji izabrani narod spram tih naroda i nije bio toliko velik. Taj tekst imate u drugoj Mojsijevoj, mislim 20. nekom pogledu, sad ne tražimo i tako dalje, kad jednostavno tekst kaže, parafraziram, da oni, niti je, kaže, Bog vas izabrao zbog neke vaše mudrosti, niti vas izabrao zbog neke vaše veličine. Znači, hebrejski narod nije bio nekako veliki narod.
spram drugih naroda. I kada se ovi monarsi rugaju, oni se rugaju Bogu živome. I sad bismo ovdje mogli dodati i onu antologijsku epizodu Davida i Golijata. Je li tako? Gdje se Golijat ponaša isto kao egipatski vladar, ponaša isto kao asirski vladar i svi zapravo oni napadaju Boga. Hebrejski narod je samo tu ovako usput. Bog ih je spasio i sada car hebrejski ima novu molitvu, ima novu molbu za Boga. Tekst kaže ovako: one dane si Ezekija razbolao na smrt, prorok Isaija, sin Amocov je došao i rekao mu, govori Gospod, uredi svoju kuću, hoćeš umreti, nećeš se oporaviti. Ezekija okrenuo svoje lice prema zidu, pa se pomolio Gospodu ovako: o Gospode, seti se da sam pred tobom hodio verno i svim srcem i da sam činio što je dobro u tvojim očima. I Ezekija je gorko zaplaka. Isaija još nije izašao iz središnjeg predvorja kad mu je došla reč Gospodnja. Vrati se, kaže, i reci Ezekiji, vladaru mog naroda, govori Gospod Bog tvoga pretka Davida. Šta kaže? Čuo sam tvoju molitvu i video sam tvoje suze. Bog koji čuje, Bog koji zna, Bog koji vidi suze, tvoje i moje, i onih u Egiptu, i onih u Asiriji, i onih sa bilo kojom vojskom sa kojim se narod sretao. I kako se završava? Dodaje mu još, produžava mu život. Idemo malo dalje, dakle, Psalam 31. Psalam i naredne dva stiha ćemo čitati u psalamima, dakle, prvi 31. psalam, 7. i 8. stih. Da kaže ovako: klicaću i radovaću se po 31. psalam, 7. i 8. stih. Dakle, klicaću i radovaću se po tvojoj milosti, jer si ti, šta kaže psalmista? Video moju muku, ti si znao teskobu moje duše. Ali tu se završava psalam, sva sreća. 8. stih kaže: nisi me dao u ruke dušmanu, nego si mi noge postavio na prostrano mesto. Dakle, psalmista David kaže: video si moju muku, ti si znao moju tjeskobu, znaš kroz šta prolazim, znaš moje nevolje, moje patnje i jednostavno ti si djelovao. Ti si reagirao u životu. Psalam 102. 17. stih, dakle, Psalam 102. Psalam 102, 17. Kada čuje molitvu jadnika, njihove vapaje prezreti neće. Bog čuje tvoje i moje molitve. Bog zna, Bog vidi tvoj život, tvoju prošlost, moj život, moju prošlost. I Bog djeluje. U knjizi proroka Jeremije u 23. poglavlju u 13. i 14. stihu kaže ovako: vidio sam proroci Samarije po Balu odurnosti prorokuju, navode moj narod Izrael da griješi. Dakle, onako isto kako Bog vidi vanjske probleme, vanjske neprijatelje koji nas ugrožavaju, tako isto vidi i probleme koji se nalaze u njegovom narodu. Dakle, ovo su stihovi da napravimo ravnotežu.
Da Bog nije neko ko samo djeluje kad treba da nas zaštiti od vanjskog neprijatelja, nego je Božji izabrani narod imao i unutarnje neprijatelje. To su bili lažni proroci koji su nicali kao gljive posle kiše i koji su slali nekakve poruke jer se to njima tako učinilo da bi to moglo da bude istina. I među prorocima Jeruzalema sam vidio strahotu, preljubu čine, žive u laži. Evo nahranit ću ih pelinom i napojit ću ih zatrovanom vodom. Čuo sam šta govore proroci. Pazite, vidio sam, čuo. Prorok Sofonija 2, 8 i 9. Čuo sam, kaže, ruganje Moabaca i ponižavanje Amonaca. Oni hule na moj narod, osilili su se na njihovoj granici. Moabci će biti kao Sodoma, a Amonci kao Gomora. Carstvo kopriva, poharaće ih ostatak moga naroda. Dakle, prošli smo kroz nekoliko vrlo dramatičnih epizoda iz povijesti Božjeg izabranog naroda. Egipat, Asirija, David, prijetnje koje stižu sa raznih strana. I to Moab koji zapravo, kad čitate tamo, kad su oni izašli i tako dalje, pa su oni rekli, nećemo uopće nikakvih problema vama raditi. Ako nešto budemo, mi ćemo nadoknaditi štetu. Dakle, najkorektnije sa strane Božjeg izabranog, ali ne, Moab, on hoće da ratuje. On jednostavno želi da traži kavgu. I onda stiže ovakva poruka. Čuo sam, kaže, ruganje Moabaca i ponižavanja Amonaca. Oni hule na moj narod. Osilili su se, kaže tekst. Moabci će biti kao Sodoma, a Amonci kao Gomora. Carstvo kopriva. Vječna pustoš. Poharaće ih ostatak moga naroda. Draga braćo i sestre, Bog čuje tvoje i moje molitve. Bog zna naše živote mnogo bolje nego što mi sami sebe znamo. I onako isto kako je puno naraštaja prošlo dok se nije pojavio Mojsije, dok ih nije izveo, ko zna koliko je ljudi zaspalo, kao i starih Hebreja, sa vjerom da će doći otkupitelj. I možda dok sad mi sjedimo ovdje, ko zna ko je negdje zaspao sa čvrstom vjerom da će Krist ubrzo doći i izvesti nas iz ovog Egipta u kojem se nalazimo. Jer ono što je za Hebreje bio Egipat, mjesto poniženja svekolikog, etničkog, duhovnog, to je za nas ovaj svijet. Iako mi uživamo kakve takve slobode, ovo nije mjesto koje je nama drago u suštini. Jer dokle god imamo bolesti, dokle god imamo patnje, potrebe za molitvom za ovog brata, za onog sestru, za oca ovog ili za majku onog i tako dalje, ovo nije idealno mjesto. Bog je izveo svoj etnički narod iz egipatskog ropstva i mi vjerujemo da će isto tako izvesti svoj narod koji nije etnički determiniran, nego je etnički raznolik. Koga čine i crnci, i bijelci, i bogati, i siromašni, i školovani, i pastiri, i one etničke pripadnosti, i ove, i tako dalje. I uvesti nas u Novi Jeruzalem. Bog zna, braći i sestre, kako se pobjeđuje egipatska vojska, kako se pobjeđuje asirska, filistejska, babilonska, grčka, rimska. Jednom riječju Bog zna kako se pobjeđuje najveći neprijatelj. A ovo su samo njegovi eksponenti koji su imali određeno vrijeme, određeno mjesto u povijesti. Bog zna
kako se pobjeđuje Sotona. Molitvi i vapaji koji mu se upućuju svakog dana doživeće svoj puni smisao kada nas odvede na nebo, a do tada i do tog trenutka, do tog pobjedonosnog trenutka, poslušajmo riječi apostola Pavla iz Hebrejima 3:14. Mi smo naime sudeonici Hristovi samo ako do kraja čvrsto održimo ono prvobitno pouzdanje u Boga. Ako održimo prvobitno pouzdanje u Boga. Želim da odemo sa ovoga mjesta sa činjenicom da Bog zna najbolje šta je za naš život, ali Bog zna budućnost koju nam sprema. I apostol Pavle kaže da samo ako do kraja čvrsto održimo ono prvobitno pouzdanje u Boga, možemo biti pobjednici, a to svakako svako od nas želi. Niko ne želi da bude gubitnik. Pustimo ono olimpijsko geslo, važno je učestvovati. Ne. U duhovnoj borbi to nije bitno. Važno je učestvovati. Ne, važno je pobjediti. Moja želja i molitva je da održimo ono prvobitno pouzdanje kako bismo bili na strani pobjedničkoj, a do tada Bog zna kroz šta ćemo proći, Bog zna našu budućnost koja će biti slavna. Amen.